Baffoe pim ebe pie ewa Akwasidae na se no saa tam no na okatechire fifa na osa na enoma bebre koso na ade ye very unique ene say Ghana fanani na asantefo ye ne yamamre efe ye ne enima mamre ene ete amane ase ye ne enoma bibia toto na akwan so ye yamamre ye demonstrate no asanteman mu no edan sonko obie ni wa wote amamre ne amane echen ye yeni enim ketesa yeni enim amamle anisuo yeni ye kire amamre ene amane ewo manhia asase so na nuoma bi koso wo hu se nkrofo bebre na yusu eye pomponsuo eye eche na ehye no omunim se na esitie na ene no enuoma bi bedan di wa hase the moment abohu sa entakrache na esu pomponsuo hene no na chese opemso nyamekese wasoma no enyo obia na tesa ne omanase nanso yaanum bidie omufa ade ye omu ho etese de omunim saa amamre nani so omunim ade kro ne ban a eye so wu se entakrache ehye obi foforo enya asanteman mu no nsoma asante a na chese osuasua tieniye pa na ebra empomponsuo epie ho no obi ayem hye no na no moku se pimso asoma no enti tama pomponso hini epie ko Baffoe pim wo na mo me hwe bibi kakra e wo ho me hwe bibi kakra e wo ho na ye ncheche no ma biase enkyerem ana okono oso omuye kwan mu ti the moment omuhu no pe no na se yewura asoma no ana okono okọ straight okọ Baffoe pim wo straight entuti me se yewura ka che ne se omra yewula ekesi bibi kire no enti no okogina ho ohwa ne ahwa na ohwe se sunsun bia ni wa bibia ni wa on se asante ni mamamle ho na oka chense yewula opapa efre no enti hwa wo se omanimu so na chese omuto santene na omuko efe kra keke but aya na nkrofo bebre na nim ade kro anane boban anasa ade no na se kire the moment abehu pomponso hina wo so ntakrache na wo ba no uhu no pe na no se opimso nya mekese asoma no the moment a wohunu no na se asoma ntie se no ogina eyi ho Baffoe pim wa woni ne o se bibia kire ne se o papa efro ntie ye na bra na be show action bi ye ne fa kire no na me se pani behwe Akwasidae we no eye kra behwe ho na hu tumi akese hu ahemfo emu ahemfo enya ahemfo bia ne ahemfo obi biala oba ahemfie ebe su amamle ne amane ho no mapijo mumu no no mapijo mumu no na ese ebra pomponso hini beduru ho no wasi bibi kire Baffoe pim na wose Baffoe pim sole ko papa ho na okocha amame no oba no na oba na ese yasi bibi a kire no nti woni na ekọ woni Baffoe pim ukọ omu ko mu na ekọ no so hu omu na ekọ no nti no okọ omu eba sa wiye no eho ena yehu se Baffoe pim demonstrate asapa enya asam ketwa na ese tama ye be frɛ no okọ papa okosae na asana okokosae na busia na se pani behwe on say sometimes na ya na obiti baabi a wonim se wonim ahenia ni so kakra but obu a wonim hwe ubeduru ayemanhia ubeduru asanteman mu a se wonim sa wotokrom baabi krampa wonim sa because I was here kire wankasa ubetom se wobohu nse daabi asana awosa ne de enkoye na momye hwe bibi kakra wa ha Baffoe pim yi na asapa edi pieye na asana oyi pieye no wa otumu se ye man 3 months kakra obe perform pa se ma Baffoe pim be 3 months bi ka ho a on se ade bia yesua ene nipa da sani bia usua neoma ena wuhu what I say uyo ohun se minimima uhu hwe enti Baffoe pim be pie ho no mo amutumu se ya asan difference bebre ye dey ewom now
Mom yenhwe Baffoe pim na yenhwe senia na osa no. Wa wo de otenchen a wa be hu se asa no onyanye perfect entoto so afi na already enyom no ene se ne obekikansi so ene se ne obedan ne nsa no obedan dan ne nsa afi no wo hwenti wa hwe video na utumu se Baffoe pim nye onye perfect sa nenso no osia eye na mom yenhwe video no hwade ya na ko king yesi ahini ne dese ene chechere ne ntuma ma no ene chechere ntuma kai wade ama opapa kai ehwana pompozo hina sole oko sibi bia kire no o se yewula ka chense on ka chense on samamunya den kakra onsua baako no wode baako no nye o hwe baako no de no musabom Baffoe pim Baffoe pim no ye ano ma ano ase no wo so wo hwe ne de no so no mu chechere on chechere wade ma kai wade kwa Baffoe pim to papa zo but to papa say it's quite nice. Oh yeah, che Baffoe pim good onye no ya mekase na kire no o say enya kakra be yi wa na ka che so mra on say na ho fama nso so a na ho fo mu hwade o na ho fama nso oyeye no bibia da so se ono no de hye konkona yayi no wọ́n say ebra obe cha papa no tumi say enwema dance we different ankasa what I say say amamre ni amane de ye tiade na say na we say no opimso nya mekase de ba kokko ba bebrebe ye be man na hunyoma bebrebe say we afahye we nam so na Baffoe pim aba be hia omampanyini meboa edi omampanyini musa no odu Prince Charles wo wo be call Prince Charles within short time yeah. Intina wase ye ma Baffoe pim ye opimso nya mekase manimu ye du akasa broma ntemu na se na be ya ono odi akoma akoye do Baffoe pim di akoma akoye de Nkoranza element na tachima ode tachima yi na enya Nkoranzamanhene eno antina wo yesa but Baffoe pim di akoma akoye de nti we se awa be cho papa se no wo se afina akwantuo ni be baso mo oso de ni cheche mpenifo on say one thing ba konso so mani gi e wasantefo ho pa ya hemfofo yenye eyi ye kan say empapamu yenye asede ye menko ada bi ye te ye ho ase enuntina ya anum ohene bi a osole ya na opesen ko de empapamu ba na mampo hene wo ye ohene kese ada na wo trama da bi ye ya hemfo no omuti amamre ne amane ase ye ya hemfo no omuti bibia ase ade bi ye bi omuti ase si ye pija ba ko a ye pija na ye manimu yedu ye te ase ye nye pese menkumnya eno ne ye danso hemfufuo ni na ye danso chese ye te ye ho ase ye nye papamu ye nye se ena ye wo ye wi ama wenti ye me ya da bi ye nim sa de no nti we say no ubo hu se enche e wo so kokocha Prince Charles na ehye eye Nkoranza ni na enmunyam hwese ne Baffoe pim address na ho fama nso eda soronko chese ono ankasa ne ho ofe but opapa ho ofe chen no opapa ho ofe chen no hwe yewula nyame kese on say wo yewula still na akra no kra ho nye fe chen papa no ho ofa kasa what I say enti no enne de be sum yunu no wo hwe Baffoe pim na ho fama ene senia ne dressing ne nasa course wa utumu say yes akakakra obesua nyomani ni na asane beba enye ya no mo mutapa kama no omubo mutini kolikoli ni bio da bi afi obo se Baffoe pim tena pakam a bo so obekekere okekere no yesi no na boso pa pin enye wo mo mutikuta na etuo no aboba ne sa hwe nanim sei na wo hurihuri na ka aketuo ma bi kan tite enye no akwakobo obi ani tuoi ya no mu die bia no makokobo obi tu a ablante ne ni apai no na amamemfa akonya we na me dress sa issue ne kakra eya ablante bia ofa akuntuna ase akokoduru ya no ho se nkokotwa video asese na ni apai no ablante kasa kire oyire sa nkwasasem na mu tifio a mu dia oyire se wo ye ebununi ma wo abonofo ma no asia wo to wo ye ebununi wonya brekum na afri na so ofri blekum a yede na wo abonofo ma munne ye bi amuda hyem trim no ene edi mu na no ene wo ko akoya ayi afashe tantan we wo ko bi on se wani akokopai
wo de wo tan san abrante we de wo tan san dai wo so wan hwe yie no an yu adwena mfi wo tan hunu so a na wan pa amamre ne amane kwan so bi amfa nkwa nkotwetwa saa program na omo ni mamane omu ni mamamre bia osuko akotwa video dia mamu onso wani apai eka keto ma bi nkwani ni betuturo glassing yesese nyame anye wadom na wani kofira obeyedai ablante ede na abaye etina aya pet program papako ne jai nkrase program na wokwa okokodi ache na yemfiu no we say omu de bode na beda wase o omu de bode na beda wase so osu umu ade ntimemi a won pay attention to you like that what does it was so usua nyansa ebeboa we ka ofa akire na nka akokoye ye a na ye successful se nka me kan kire but okoye na enye ye no de udi wasma ye so mla mebo amane na wani na apai ntidie wani apai ntidie for some free so kwa abusua aha anam dumbesie hwe bafo pim ni se na ne dressing ni bibia on point aka asane kakra asane so ye man be say 3 months mo se bibia be de be kama tabusia mumye support Nkoranzamanhene bafo pim waba na oba ekwan papa so na within short time no bibia na asemu ne nantie ne chiamu bibia be perfect na afiwa abe krabehwa akasa tabusia obaso abomodian so be subscribe to the channel no na waye dey wa like amame no comment no share dia ma onua na ade ne dwumadie no den na ebe koso kama aha anam dumbesie peace out.